Poštovani dragi gledatelji, evo nas opet u našem podcast. Dugo nismo radili, ali sada smo se vratili još. Po imena zovem se Alan Zemana Mandela. Evo sada sam tu kao voditelj podcast. Danas u našem podcastu imamo gost. Mislim da bolje da ona može se reći o sebe, imen i sve ostatak. Dobrodošli. Hvala. Kako si? Hvala što sam mi pozvao na podcast. Malo kratko je, ima ljudi koji ima neki koji te poznaje, neki koji ne te poznaje. Oni bi željeli čuti tvoj imen i nešto malo o tebi. Može. Evo, pozdrav za ljudi koji me znaju, pozdrav za koji me ne znaju. Ja sam Nagam Ofan, dolazim iz Sirije, imam 20 godina, već sam u Hrvatsku 9 godina. Znači tu sam odrasla, ja sam malo third culture kid. I studiram lingvistiku i fonetiku na Filozofski fakultet u Zagrebu. Super, a kako je ide na faks? Pa super, evo ima nešto teže, nešto lakše, zanima me sve, ali nisam znala da ću matematici raditi na znanost jezika. Evo, ponekad me neke stvari šokiraju. Mislim čuti da ste iz Sirije. Je lakše kao, na primjer, osoba koja nije iz Hrvatskoj da se bolje integrira tu u Hrvatskoj kao na faks ili u školu? Je lakše ili ima nešto neke teže? Mislim, meni je bilo jako teško, ne u Hrvatsku, ja sam bila u Austriji godinu dana prije, pa sam bila deportirana. Pa kad sam došla u Austriji, to mi je bilo sve drugačije. Imala sam 10 godina, drugačija kultura, drugačiji jezik, nijedan čovjek ne poznajem. Jedino mi je bilo isto religija, ja sam pravoslavna, tamo su svi kršćani, ajmo reći većina, ne svi. Jedino to mi je bilo zajedničko s tom državom i bilo je užasno hladno, ja sam iz Sirije, ne poznajem ništa manje od 11 stupnjeva. Kad sam došla u Hrvatskoj nakon Austrije, bila sam opet šokirana, ali u dobrom smislu. Hrvatska je jako blizu po kulturama iz Sirije, pa Bosna, Turska, Jordan, sve to Bliski istok, sve to Osmansko carstvo, ista hrana, ista toplina ljudi, pa meni nije bilo teško u Hrvatskoj se prilagoditi i integrirati, jer svi znaju što znači biti u ratu. Iako nisu djeca bili u Hrvatskom ratu, onaj domovinski rat, ali pričaju s roditeljima, sve znaju da trebaju biti dobri ljudi sa imigrantima i to. Ja sam imala najbolje iskustvo u školama i na faksu, pa evo. Super. Meni samo malo me zanima, kako ste došli tu kao, na primjer, možeš samo reći na kratko od puta od Sirije do Austrije? Da. Nama, hvala Bogu, trajalo samo 6 dana da dođemo iz Sirije do Austrije. Mi smo došli tada kad je bilo najveći migrantski val iz Bliskog istoka, znači sve je bilo ajde samo dalje, trebamo zatvoriti već granice i ne znam šta. Mi smo ti otišli u Libanon, sve legalno, Libanon, Turska legalno, onda od Turske smo počeli, ajmo reći, kao ilegalno migrirati. Onaj sa gumenim čamcem od Turske do Grčke, to je bilo najgorih 3 sata mojih života, a tek sam imala 10 godina, znači možeš zamisliti. Onda sve onak bus, vlak, što god smo našli, taksi, od Grčke, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatska, Slovenija pa Austrija. Naš plan je bio Njemačka, ali kad smo vidjeli ljudi koji su bili sa mnom i s nama kao u put do Njemačke, kažemo kao, ne, ajmo mi u Austriji ostati, bolje ovako. I evo, sasvim sam zahvalna što sam sad u Hrvatsku nego u Austriji. Super. Dobar priču, da. Jel imate nekakav hobi?
Mislim, nisam ja kreativna osoba, ja ću priznat, ali ne znam crtat, ne znam, onak slušam muziku, ti me najbolje znaš da obožavam muziku, volim družiti sa prijateljima, evo ti si uvijek pozvan na moje druženje s ljudima, volim volontirat, volontiram u GRS-u, Isusovačka služba za izbjeglice i to. A kako ti je tu GRS, kao na primjer, a u kojem smjeru radite za volontiranje kao jednu kratku primjer možda kao reci kao o sportu ili o mlade dijete, odrasli ljudi, učeni, kako da vam je tu? Meni tu zovu GRS-ov dijete, da, jer ja sam tu od kad sam došla u Hrvatskoj. Bila sam korisnica prvo, meni su volonteri jako puno pomogli, bilo materijalno, bilo nematerijalno, dali su mi, ne znam, od jakne do deke, do pričanja, bolje mentalnog zdravlja, sve to, pa sam i ja htjela postati volonter za ljudima koji sad dolaze ko ja. Počela sam sa individualne sate hrvatskog jezika, sam mali Ukrajinac koji ima 8 godina, kojega škola nije htjela primiti jer ne zna jezik, pa sam mu ja cijelo ljeto naučila hrvatski. Nije on znao što ja pričam, ja ne pričam ukrajinski, pa smo malo onak, ne znam, krava je mu i tako, ne znam, sve random stvari sam mu naučila. I onda je bio prihvaćen, pa sam rekla, pa ovo je super, ja bi još djeca pomogla. Napravili smo učenje subotom. Svaka subota od 2 do 5 dolaze nam djeca i volonteri. Bilo što djecama treba, ne znam, pomoć sa zadaću iz matematike ili priprema za test iz kemije, čak i pripreme za maturu, sve to radimo. Imamo i GRS sport, GRS mladi, puno izlete, pa i ja sam volonter za sve, čak sam i volonter za susret muškarci, evo. Da, obožavam organizirati, obožavam se družiti s migrantima i obožavam im napraviti najbolju atmosferu moguće u GRS-u. Onda kao na jednom kratko kao recimo zemljici kao to hrvatsko vam je lijepo. Da, a jeste li možda ikada imali nekakav loše iskustva prema ljudima koji su ili koji nije istu? Jeste li ikada imali nekakav loše iskustvo? Možda sam ja prva osoba, reći ću ne. Nisam, meni je žao reći kao, pošto sam ja kršćanka, nisam imala loše iskustvo, ali znam puno prijatelja koji su imali loše iskustvo zbog hijab koji nose ili kako izgledaju. Ne znam, meni su svi bili dobri, topli minutu kad su saznali da sam ja kršćanka i ne znam, na primjer, evo radila sam studentski posao u Konzum, pa mi je došao djed i pita kao, otkud si ti? Kažem, pa jel se vidi da nisam Hrvatica? Kaže, draga, vidi se iz aviona. Ali nije bio to, nisam to prihvatila kao nešto, rasizam ili nešto, nego samo jednostavno pita, stvarno nisam imala loše iskustvo uopće. Da, uvijek mi kažu kao, ajme nauči nešto na tvoj jezik, kako divljan jezik, Sirija je bila dobra zemlja prije rata i sve to. I zato kažem da su Hrvati topliji ljudi nego Austrijanci. Evo, i pošto se rekli da nauči neki sirijski kao možete ti nama reci nešto kao malo riječi, kao na primjer Bog, dobar dan, na sirijski? Mogu se predstaviti? Može. Ok. Marhaba. Da, to ja znam, meni je isto to znam. مرحبا يلا. مرحبا أنا اسمي نغم، عمري 20 سنة، أنا من سوريا وصار لي بكرواتيا 9 سنين. هذا pogodi šta sam. Rekla se da si kao na Gram, da isto da volonterka u GRS. Ajde, dobro. Evo, daj mi reci, onda kako mogu kao reci kao na primjer na sirijski jezik kao... Arapski. To je arapski? Da, na arapski jezik kao na primjer
Ja sam Alan. Ana, Ana, ismi, ismi, Alain. Ana Ismail Alan. Ahlan wa sahlan. Dragi, really. Onda to ako vi hoćete kao na primjer naučiti sada, to je vaš kao prilik. Da. Da, hit me up. I da razgovaj sa našim nagama. Dobro. A je li trenirate nešto kao tu, izgleda kao malo, da? Je li trenirate nešto tu? Trenutno ne. Mislim idem i u gym tu i tamo, ali prije sam išla na boxing. Na boksing? Da. A onda kako je bilo tamo na boksing? Meni je bilo super i bila sam jedina cura tamo i ja sam, kako se kaže, ljevak. Ali ne u pisanje, nego u sportovima, da. I kao, meni je trener obožavao jer sam bila jedina cura pa mi je mogao staviti svugdje. I ja sam obožavala kak svi koji su bili protiv mene kao nagam nemojte udarat, samo self-defense, nagam možete udarat. A jedan lik mi je jednom udario, mislim kao shadowboxing. I on je napravio 50 skora. Znači, meni je bilo fakat super tamo, ali da, nažalost, na vrijeme mature sam trebala malo prestati. A meni, baš mi je drago jer ja sam šokao, na primjer, pošto si cura i ovo kao boksa, ima neki ljudi koji kaže da to su moški, ima neki koji ne zna da i žene i sve i cure može ići tamo. Breaking records. Baš je meni super, baš je lijepo pričao. A kod osoba koji ne poznaje Siriju, šta imate tamo u Siriju, kao na primjer, nešto kao do jelo ili nešto ovako koji ne možemo naći svugdje na drugom zemalja, kao na primjer tu u Hrvatskoj, koji ima samo u Siriji? Ima puno stvari u Siriji gdje nema ih ni u Jordanu ni u Libanu. Na primjer, ima tak slatko jelo, ko sandvič izgleda, zove se tamari kak. To mi je omiljeno iz djetinjstva. Znaš kako dođe onak ice cream man po ulicama, došao je tamari kak man kod nas po ulicama. To ti je malo tahini kako se kaže, pita, ali ne pita, nego ono za palačinke, ajmo reći krep palačinke. Da. I onda tahini sos, ne mogu ti reći šta je tahini, googlej, znam da je tahini. I onda ovaj sos od, kako se kaže, pomegranate na hrvatskom. One male crvene, svugdje su onak crvene, voće. Voće, to su ne jagode. Ne jagode, jako su male unutar nešto ovako veliko i onda otvoriš pa ima te Da, znači pomegranate sos i onda bananu cijelu, malo sezam i da, znam da zvuči čudno, ali dobar je, probajte. Da, to je i to. I znam da su svi šokirani čim kažem da sam ja pravoslavna iz Sirije. Kao, ima kršćanstva u Siriji. Da, ima kršćanstva u Siriji. Znači, Isus je bio tamo, ljudi bilo, ima nas, ima. Da, znači, to bih htjela da ljudi više znaju o Siriji. Super, baš mi je drago. Da, i sada sam znao nešto malo u Siriji. Da mi reci, koje ti je najdraže mjesto tu u Hrvatskoj kao i tu, pogotovo tu u Zagrebu? Najdraže mjesto, mislim, u Hrvatskoj meni stari grad u Split, meni izgleda identično kao Damask, to je glavni grad Sirije. Samo fali jasmin, onaj cvijet jasmin, jer Damask je grad jasmina, svugdje gdje ideš možeš to mirisati i pogledat. Split je identično to, samo bez taj cvijet. A u Zagrebu meni najdraže mjesto možda moja srednja škola, 13. gimnazija. Tamo sam imala najbolje iskustvo, najbolje uspomene i mislim 4 godine sam tamo išla i svaki dan i svi su super profesori, prijatelji, ne znam, vozači tramvaja čak su onak, svi, znači meni kao put do tamo i nazad, meni je sve
sve je bilo super iskustvo. Evo. Super, baš mi je drago, baš mi je drago. Samo zadnje pitanje je kod osoba koji nisu iz tu u Hrvatskoj, kao na primjer migrant i imigracija koji dolazi tu i čuo sam da vi tu jako pomazajte te ljudi. Šta vi možete misliti kao na primjer država može pomazati imigranti i imigrante? Evo baš kod država, ne znam, ja bih rekla malo više besplatnih stvari, ne znam, aktivnosti, pitat migrantima šta ste vi radili u svojoj državi, ne znam, ja sam na primjer obožavala plivat, ali ne znam, tu su mi preskupi, onak ni ne znam di da idem, kao svi klubovi su zajedno iz djetinjstva, pa sad sam ja onak odmena od. Malo više aktivnosti prema to, kao pitat Alan šta si ti radio u tvojoj državi i kao kako te mi možemo pomoći to. Mislim da bi to bilo super, malo više uključenost, aktivnost, da bude i integracija kasnije. Možda da ljudi, možda čak i djeca da budu malo toplji prema, ne znam, Ukrajinci koji su došli malo kasnije, da ih ne tretiraju kao da jesu imigranti, nego samo jednostavno neki dječak koji je došao iz druge škole, koji se preselio, ne znam, iz Odre do Zagreb. Da pitaju o hobije, ne kako je rad i takve stvari. Ja mislim da je to jako bitno za djeca. Isto nešto za ženama, susreti, integracija sa, ne znam, malo šetat u Zagrebu, prepoznat grad u kojem žive i tako. Da, mislim da bi to bilo. Super. Hvala ti puno i hvala vam puno što ste dali vaš vrijeme da malo pričati o sebi. Da, i nadam se da ljudi da ste čuli neke iskustva od naše draga Naga. Zaboravio mi ime. Da, i što smo čuli o Siriji i nadam se da ćemo se vidjeti u drugom podcastu. Ćao, bol! Bye! Ok, super, Alan! Čekaj, Sada možemo na piću. Ajde.